Aba bantu bose uri kureba kuri no screen yawe abangaba ubu tuvugana ntabwo bakibarizwa kuri no si y'abazima, aho bose bahitanywe n'impanuka yabereye mu karere ka Rubavu, bose bakaba bageraga ku bantu 11 bose, hakaba harokotse uyu mubyeyi muri kureba wambaye ikanzu y'umutuku. Ndagira ngo rero munyemerere turambure byinshi bifite aho bihuriye n'iyi nkuru y'akababaro, ni inkuru y'agahinda aho yasize abaturage mu cyunamo ndetse no mu gahinda gakomeye cyane. Kizo ipaya Mu karere ka Rubavu habereye impanuka ikomeye cyane, ikaba ari impanuka yahitanye ubuzima bwa benshi, abantu bagera kuri 11, ni mu gihe abandi bakomeretse. Ni inkuru rero y'akababaro, ni inkuru y'incamugongo by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda, aho iyi kamyo yaje gukora amabara ikagwira ivuatiri yari irimo abantu 7 ndetse n'abandi bagenderaga ku nzira, ikagonga na moto, hanyuma abantu 11 bagahita basiga ubuzima. Ndagira ngo rero munyemerere tugaruke kuri no nkuru mu buryo burambuye, turebe ese ubundi byagenze gute, iyi mpanuka yabereye he, yabaye ryari. Ndagira ngo rero dufate akanya gato kugira ngo tumenye byinshi bifite aho bihuriye n'iyi nkuru y'akababaro. Ni umutwe w'inkuru ugira uti ikamyo yagonze ivatiri, moto ndetse n'abanyamaguru, abantu 11 bahita basiga ubuzima. Impanuka ikomeye yabereye mu karere ka Rubavu kuri uyu wa gatandatu tariki ya 28 Gashyantare 2026. Iyi akaba ari impanuka yahitanye abantu bagera kuri 11, isiga benshi mu gahinda ndetse n'icyunamo. Iyi mpanuka yabaye mu murenge wa Gisenyi, akagari ka Nengo, ni mu mudugudu wa Nyaburanga, ahagana isaa 8 zishyira saa 9 z'igicamunsi. Iyi mpanuka rero ikaba yagize ingaruka zikomeye ku baturage b'aka gace ndetse no ku gihugu muri rusange, nk'uko byemejwe n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu, bakaba bamwita Murindwa Prosper. Yavuze ko iyi mpanuka yatewe n'ikamyo yagonze imodoka nto cyangwa se yagonze ivatiri yari irimo abantu, igonga kandi moto ndetse inakubita abaturage bari bari kugenda n'amaguru bari ku nkengero z'umuhanda cyangwa se ku ruhande rw'umuhanda. Amakuru atangwa n'ubuyobozi bw'akarere agaragaza ko iyo kamyo yari iri mu muhanda uhuza igice cya Gisenyi ndetse n'indi mirenge, aho ngo iyi modoka cyangwa se iyi kamyo yageze mu gace ka Nyaburanga igatakaza icyerekezo, hanyuma igonga imodoka yari iri imbere yayo ndetse n'abandi bakoresha umuhanda, ubwo ni abanyamaguru. Abantu 11 rero bahise bitaba Imana ako kanya, ni mu gihe hari n'abandi bakomerekeye muri iyo mpanuka, nabo bagahita bajyanwa kwa muganga kugira ngo bahabwe ubuvuzi bwihuse. Iyi mpanuka rero ikaba yabaye mu masaha y'umugoroba, igihe abaturage benshi baba bari mu ngendo zitandukanye, bamwe bava mu kazi abandi bagiye mu mirimo yabo isanzwe. Uyu meya w'aka karere Murindwa Prosper yatangaje ko mu bapfuye harimo abantu bari mu modoka yagwiriwe n'ikamyo, abandi bantu 2 bari kuri moto ndetse n'umunyamaguru umwe wari uri ku ruhande rw'umuhanda. Uyu Murindwa Prosper rero yabivuze agira ati ni impanuka iteye agahinda gakomeye, twihanganishije imiryango y'ababuze ababo kandi turimo gukorana n'inzego zitandukanye kugira ngo hafashwe abakomeretse ndetse n'imiryango y'abapfuye. Iyi mpanuka yasize imiryango myinshi mu gahinda, cyane cyane ko bamwe mu bahitanywe n'iyo mpanuka bari abatunze imiryango yabo. Abaturage bo muri Nengo ndetse na Nyaburanga bavuga ko ari kimwe mu byago bikomeye byabaye muri aka gace mu myaka ishize. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Uburengerazuba Sylvestre Twejamahoro yatangaje ko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko impanuka yatewe no kutagendera ku muvuduko ku mushoferi w'iyi kamyo, aho yagize ati impanuka yatewe no kutaringaniza umuvuduko ku wari utwaye iyi kamyo. Gusa turasaba abashoferi cyangwa se abayobozi b'ibinyabiziga bose kujya bashishoza bakareba neza umuhanda bagezemo kandi bakubahiriza amategeko y'umuhanda mu rwego rwo gukumira impanuka.
Polisi y'u Rwanda ikomeje kwibutsa abatwara ibinyabiziga ko umuvuduko ukabije ari imwe mu mpamvu nyamukuru zitera impanuka zikomeye, cyane cyane mu bice by'imijyi ndetse n'ahandi hari urujya n'uruza rw'abantu benshi. Iyi mpanuka kandi yongeye kugaragaza ikibazo cy'umutekano wo mu muhanda, by'umwihariko mu turere tw'imipaka ndetse n'akarere ka Rubavu, aho hari urujya n'uruza rwinshi rw'imodoka nini zitwara ibicuruzwa. Abaturage bo muri aka gace basabye ko hashyirwaho ingamba zikomeye zirimo kongera ibyapa bigabanya umuvuduko, gushyiraho inzira z'abanyamaguru ndetse no kongera ubukangurambaga ku bijyanye no kubahiriza amategeko y'umuhanda. Umwe mu baturage bo mu murenge wa Gisenyi yagize ati aha hantu hakunze kunyura amakamyo menshi kandi umuvuduko wayo uba uri hejuru, turasaba ko hashyirwa ibyapa byinshi kandi hakagenzurwa abashoferi batubahiriza amategeko. Inzego z'umutekano ndetse n'ubuyobozi bw'akarere basabye abashoferi bose kwitwararika ndetse no kubahiriza amategeko agenga umuhanda. Mu butumwa bwabo bashimangiye ko kubahiriza umuvuduko wagenwe, kwirinda gutwara ibinyabiziga wanyoye ibisindisha ndetse no kugenzura neza imodoka mbere yo kuyijyana mu muhanda ari ingenzi mu gukumira impanuka. Polisi y'u Rwanda kandi iributsa abanyamaguru gukoresha inzira zabugenewe ndetse no kwirinda kugendera mu muhanda mu buryo bushobora kubashyira mu kaga cyangwa se mu buryo bushobora guteza impanuka. Ngira ngo rero iyi ni inkuru yakomeje kugenda izenguruka ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ku bitangazamakuru, haba ibyandika, ibivuga ndetse n'ibikoresha amajwi n'amashusho. Ngira ngo ni inkuru bari gukomeza kugenda bagarukaho, ariko icyashenguye abantu cyane cyane ni umuryango washiriye muri ino mpanuka, aho hari umwana w'umuhungu, mushiki we w'umukobwa ndetse n'akandi kana kakiri gatoya k'agahinja kari hagati y'imyaka 2 ndetse n'1, hamwe na papa wabo. Bari bavuye gusenga bari muri ino voiture yagwiriwe n'iyi kamyo, bose bakaba bahatakarije ubuzima, ariko kubw'amahirwe mama wabo akaba ari we warokotse. Byumvikane neza ko mu muryango w'abantu 5 harokotsemo umuntu umwe, ubwo ni mama wabo cyangwa se umugore w'uyu mugabo, mu gihe uyu mugabo ndetse n'abana be bagera kuri 3 bose bahise bahasiga ubuzima. Bakaba bari bavuye gusenga, rero ikamyo igahita ibaryamira. Ku ruhande rero rw'abanyamaguru ikaba yagonze umuntu umwe, nawe wahise yitaba Imana. Ni mu gihe kuri moto abantu 2 nabo bahise bahasiga ubuzima, hanyuma abandi nabo bakaba bahise bajyanwa kwa muganga. Ngira ngo ni impanuka mu by'ukuri ikomeye cyane tutari duherutse kumva, cyangwa se ni inkuru y'akababaro itari iherutse kumvikana mu matwi y'abanyarwanda. Ngira ngo mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 mu kwezi kwa 2, ngira ngo hano mu Rwanda cyangwa se mu majyaruguru y'u Rwanda nibwo humvikanye inkuru nk'izi ngizi, aho imodoka zitwara abagenzi, by'umwihariko imodoka ikora muri kampani yitwa International ndetse n'izindi zitandukanye zerekezaga mu bice bya Musanze. Izi modoka rero ubwo zakoraga impanuka, abazirimo bose bakitaba Imana. Ngira ngo nibwo aherutse kumvikana inkuru nk'iyi ngiyi ihitana ubuzima bwa benshi. Hanyuma rero kuri ino nshuro ubwo abo mu muryango w'ababuze ababo cyangwa se inshuti, abanyarwanda muri rusange, kubera ko iyi ni inkuru yakoze ku mutima wa buri munyarwanda wese cyangwa se wa buri muntu wese ushobora kuba yakumva iyi nkuru. Ubwo rero turagira ngo tubihanganishe, bakomeze kwihangana, hanyuma kandi ababuze ubuzima cyangwa se ababitabye Imana nabo tubabwire ngo Imana ibatuze aheza. Ngira ngo ibyago ntibiteguza, ubwo rero abatwara ibinyabiziga cyangwa se abayobozi b'ibinyabiziga bakomeze kwitwararika nk'uko tubyumvise mu butumwa bwa polisi. Asigaye tubabwire ngo mugereyo amahoro. Reka mbashimire cyane rero, tuze kongera guhurira n'ubundi mu zindi nkuru zikurikira.